चतुराससी, चतुराससी परतो अंतोदात्तो भवति चतुरापश्ये, शशि परता चतुरा अंतोदात्तो भवति। अंतोदात्ते सति चतुरः शब्दस्य कः स्वरो भविष्यति? शश, एतद् उदात्तं भविष्यति, एवं स्वरः स्यात्। चतस्रादेशे स्त्रीलिंगे चतुर्शब्दस्य यदा चतस्त्री आदेशः क्रियते चतस्रादेशे आद्युदात्त निपातनात् यणादेशस्य च पूर्वविदो स्थानिवत्वाद् अयं स्वरो न भवति। चतस्रापस्ये चतुर्शब्दस्य त्रिचतुरस्त्रियां तिस्त्री चतस्त्री शश स्थानिवद्भावेन चतुर्शब्द एव अस्ति चतस्त्री आदेशे सत्यपि चतुराससी इति प्राप्ति अस्ति एव, चतुराससी सूत्रस्य प्राप्ति अस्ति एव। अचिररिता अजादौ विभक्तौ परता ऋकारस्य रेफादेशो भवति। अचिररिता चतस्रादेशे आद्युदात्त निपातनात् यणादेशस्य च पूर्वविदो स्थानिवत्वात् अयं स्वरो न भवति। चतुराससी सूत्रम् अत्र प्रवर्तते न वा इति प्रश्नः। तस्य एतदुत्तरं यत् परनिमित्तको अजादेशः ऋकारस्य स्थाने या रेफादेशो वीता स स्थानिवद् भवति पूर्वविधौ कर्तव्ये। अस्य ऋकारस्य रेफादेशः क्रियते, चतुरः अंतोदात्तो भवति। अंतोदात्तः कुत्र स्थास्यति? अत्र तु रेफो जाता, तकार अकारस्य उदात्तत्वं प्राप्नोति, तत् स्थानिवद् भवति। परनिमित्तको अजादेशः स्थानिवद् भवति पूर्वविधौ कर्तव्ये। पूर्वविधौ कर्तव्ये स्थानिवद् भवति चेत् पूर्वविधौ एव स्थानिवद् भवति। एवं कोऽपि कथयेत् यदि ऋकारः स्थानिवत् अस्ति चेत् ऋकारस्य एव क्रियताम् उदात्तत्वं, तदा किम् उत्तरिष्यति भवान्? पूर्वविधौ एव कर्तव्यः। पूर्वविधौ कर्तव्ये स्थानिवत्वं लभते, तस्य रूपं तथा न दृश्यते इति ऋकार। पूर्वविधौ कर्तव्ये आगच्छति। एवमपि मन्तुं शक्यते यदि आगच्छति चेत् ऋकारः आगतः स्यात् पुनरपि पूर्वविधौ एव आगतः, न तु तस्यैव कार्ये कर्तव्ये किमपि। रूपादिदेशमपि मनुमः पुनरपि एतत् कथयामि। अचापर्षण पूर्वविधौ इति रूपादिदेशं यदि स्वीकुर्मः तदापि पूर्वकार्ये कर्तव्ये रूपादिदेशं लभते, न तु तस्यैव किञ्चित् कार्ये कर्तव्ये रूपादिदेशं भजते। पूर्वस्मिन् कार्ये कर्तव्ये स स्थानियोद्भावं लभते, न तु तस्यैव किञ्चित् कार्ये कर्तव्ये स्थानिरूपं लभते। तर्हि परनिमित्तको अजादेशः पूर्वविधौ स्थानिवद् भवति। स्थानिवत्वात् तत्र व्यवधानम् आगमिष्यति, व्यवहितत्वात् तत्र उदात्तत्वं न भविष्यति। अथ च एक अन्या भी वार्ता अस्ति, चतस्त्री आदेशः आद्युदात्त निपातितः। चतस्त्री आदेशः आद्युदात्तः निपातितः। आद्युदात्त निपातनात् चतुराससी एतत् अयं स्वरः बाध्यते। आद्युदात्त निपातितः निपातन कारणवशात् चतुराससी अयं स्वरः अनेन बाधितः, अनेन बाधितः। अवगतम्? सावेकाच तृतीयादिर्विभक्ति सौ इति सप्तमी बहुवचनस्य सुशब्दस्य ग्रहणं
तत्र सौ या एकाच तस्मात् परा तृतीयादिर विभक्तिरुदात्ता भवति वाचा वाग्भ्यां वाग्भी। वाचा हैं किमस्ति अत्र तृतीयादिर विभक्ति सौ एकाच। सौ एकाच इति सुशब्देन सप्तमी बहुवचनस्य ग्रहणम् अथवा प्रथमा एकवचनस्य ग्रहणम् लिखितमस्ति सप्तमी बहुवचनस्य सुशब्दस्य ग्रहणम्। मूल काशिकायां प्रथमायाम् एव पंक्तौ एतत् लिखितं सुशब्दस्य सौ इति सप्तमी बहुवचनस्य सुशब्दस्य ग्रहणम्। अवगतम्? तत्र सौ या एकाच सप्तमी बहुवचने वाक्षु सौ परता एकाच अस्ति तस्मात् परा तृतीयादिर्विभक्तिरुदात्ता भवति एवं भविष्यति। तृतीयाम् आरभ्य या विभक्तयः सन्ति ता उदात्ता भवन्ति षष्ठी सप्तमी। तो वाचा वाग्भ्यां वाग्भी सौ इति किं राज्ञा राज्ये राजन्सु। सौ इति यदि नौच्चार्ये ता विभक्तिरस्ति अल्लोपो न इति अकारस्य लोपो जाता। एकाचात् एकाच परं तृतीयादि विभक्तिरुदात्ता भवति अत्र उदात्तत्वं स्यात्। एकाच अस्ति अकार लोपे सति राजन इति एकाच जातः राजन शब्द एकाच जातः तस्मात् परा तृतीयादि विभक्ति उदात्ता स्यात्। अवगतम्? एकाच इति किम सौ इति किम है सु के परे जो एकाच ऐसा अर्थ किया। सौ परता या एकाच न तो एकाच परम तृतीयादि विभक्ति उदात्ता भवति एवं न उच्यते। सौ या एकाच तस्मात् परा तृतीयादि विभक्ति उदात्ता भवति न तो एकाच परम तृतीयादि विभक्ति उदात्ता भवति। ऐसा नहीं कह रहे कि एकाच से परे तृतीयादि विभक्ति उदात्त होती। ये कह रहे हैं कि सु के परे एकाच फिर उससे परे सौ परता या एकाच तस्मात् परा तृतीयादि विभक्ति उदात्ता भवति न तो केवलम एतावन् मात्रं न उच्यते यत् एकाच परम तृतीयादि विभक्ति उदात्ता भवति। अवगतम्? अग्रे अस्ति एकाच इति किं हरिणा यदि सूत्रे एकाच इति नोच्चार्येत सौ इति को अर्थः स्यात्। सूत्रस्य अर्थः किं भविष्यति? एकाच पदाभावे सौ भर्ता यत् शब्दरूपं व्यावर्त स्थलं किं भविष्यति? हाँ जी नहीं नहीं एकाच इति किं प्रत्युदाहरणम् अस्माभिः विचार्यते। नहीं एकाच इति पदम अपसारणीय अन्यत् सर्वं स्थापनीयं तदा सूत्रार्थः विधातव्य। सूत्रार्थे सति यद् उदाहरणं तत्र संगृहीतम् असंगृहीतं वा भविष्यति तद् अवलोकनीयम् अस्ति। यदि एकाच न पठ्यते तदा अनेकाच भवेत् वा किमपि भवेत्। हाँ सौ यत् सौ परतः व्यावर्त स्थलं किं भविष्यति? पुनः यदि हम एकाच हटा दें सूत्र से तो सौ सूत्र तो रहेगा। सौ तृतीयादि विभक्ति सौ परता तृतीयादि विभक्ति उदात्ता भवति सौ परता। हाँ जी सप्तमी का बहुवचन है ना। सौ परतः यह शब्द रूपम तस्मात् परा तृतीयादि विभक्ति उदात्ता भवति ऐसा सूत्रार्थ बनेगा। सु के परे रहते जो शब्द रूप उससे परे तृतीयादि विभक्ति उदात्ता होती है। सु के परे तो सभी शब्द रूप होते हैं। सु के परे रहते जो शब्द रूप इससे हमारे को लाभ क्या मिलेगा? सौ कहने से व्यावृत स्थल कुछ होना चाहिए नहीं, इसको हटा रहे हैं ऐसा कहकर। सु में जो एकाच ऐसा कहने से सु में अनेकाच को हटाया, लेकिन जब एकाच नहीं रहा तो सूत्रार्थ क्या होगा? सु के पर रहते जो कोई शब्द रूप अपने पास है उससे पर तृतीयादि विभक्ति उदात्त होती है। अवगतम?
मैं ये कर रहा हूं सु के पर रहते जो शब्द रूप उससे परे तृतीयादि विभक्ति। हरिणा, हरि शब्द सु के पर रहते ये शब्द रूप है हरि, सु के पर रहते ये शब्द रूप है, इस शब्द रूप से उत्तर तृतीयादि विभक्ति उदात्त होती है, ऐसा होने लगेगा। तो वही तो मैं समस्या लगा रहा हूं कि सु के पर तो सारे ही होते हैं। सौ परता यत् शब्द रूपम तस्मात् परा तृतीयादि विभक्ति उदात्ता भवति एवं सूत्रार्थ स्यात्। संप्रति तो सौ परता या एकाच तस्मात् परा तृतीयादि विभक्ति उदात्ता भवति एवं अर्थ क्रियते। दो अचौस्त तो एकाच इति किं हरिणा, हरिणा शब्द स्वर एवं अस्ति हरि आंगुना स्त्रियां रसाभ्यां नोण समान पदे हरि शब्द आद्युदत्त एवं अस्ति हरिणा शब्दस्य अयं स्वरो अस्ति। एकाच इति किं हरिणा गिरिणा, गिरिणा इति राजसु, राजन्तु आद्युदात्तो अस्ति राजसु एवमस्ति। अथ च गिरिणा, गिरि शब्द अन्तोदात्त अस्ति। तृतीयादिरिति किं वाच उवाच, सूत्रात् तृतीयादि इति अपसारयेत चेत् अत्रापि प्रथमाया या द्वितीयाया विभक्तेरपि उदात्तत्वं स्यात्। सम्प्रति एवं स्वरो भवति। औ इत्यस्य उदात्तत्वं स्यात् यदि तृतीयादि इति सूत्रात् अपसारयेत, सूत्र से इसको अपसारण कर दें, अत्रापि उदात्तत्वं स्यात् विभक्तेर उदात्तत्वं स्यात्। विभक्तिरिति किं वाक्तरा, यदि एतावत् सूत्रं स्यात् तृतीयादि उदात्ता भवति, तृतीयाम् आरभ्य कप् पर्यन्ता प्रत्यया गृह्येरन्, तृतीयाम् आरभ्य कप् पर्यन्तः प्रत्ययाः गृह्येरन् वाक् तरा, अत्रापि उदात्तत्वं स्यात्, तर प्रत्ययस्य उदात्तत्वं स्यात्। कुत्र उदात्तत्वं भवेत्? यदि विभक्ति अपसार्येत तदा कस्य उदात्तत्वं स्यात्? सौ य एकाच् तस्मात् परा तृतीयादि उदात्ता भवति, कस्य उदात्तत्वं स्यात्? तरा इत्यत्र उभयोरपि उदात्तत्वं स्यात्, अन्तस्य वा आदेर्वा। तृतीयाम् आरभ्य पंचम अध्याय पर्यन्त सर्वे प्रत्यय तृतीयादयः। सप्तमे वचनस्य ग्रहणादि न भवति त्वया त्वयि। सौ य एकाच् इति उच्यते, न तु प्रथमायां सौ एकाच्। प्रथमायामपि सु भवति, सप्तम्यामपि सु भवति। प्रथमा विभक्ति यदि गृह्येत तदा प्रथमायां या एकाच् त्वमिति एकाच् भवति, प्रथमायाम् एकाच् भवति। ततश्च त्वयि इत्यत्र त्वद् गी ईहापि अतिव्याप्ति प्रसज्येत, ईहापि अतिप्रसक्ति स्यात्। सप्तमी बहुवचनस्य ग्रहणादि न भवति। इह सूत्रे सप्तमी बहुवचनस्य ग्रहणम् अस्ति, तत्कारणात् त्वया इत्यत्र त्वयि इत्यत्र सूत्रं न प्रवर्तिष्यते। सप्तमी बहुवचने या एकाच् अस्ति तद् गृह्यते, प्रथमा एकवचने या एकाच् अस्ति तदपि यदि गृह्येत तदा किम् अनिष्टं भवेत्? अत्रापि अतिप्रसक्तिः स्यात्। प्रथमा एकवचने एकाच् अस्ति त्वं शब्द, यदि प्रथमाया एकवचनं गृह्येत, प्रथमा एकवचने या एकाच् इति अर्थः स्यात्,
ततश्च तस्मात् परे अपि। सप्तमी बहुवचने या एकाच एवं उक्तम अस्ति। युष्मासु भवति, अस्मासु युष्मासु इति भवति। नहीं, प्रथमाया एकवचने तो एकाच अस्ति, परं सप्तमी बहुवचने यदि अवलोकयिष्यते तदा एतत् शब्दरूपं बहुवचन रूपम् अस्ति, एकाच नास्ति, बहुवच अस्ति। युष्मासु बहुवच अस्ति, अनेकाच अस्ति, हैं, एकाच नास्ति, अनेकाच अस्ति। और क्या, तब पहले सप्तमी के बहुवचन के परेरत एकाच देखना है, देखने के बाद फिर जो है सूत्र लगाना है, तृतीयादि विभक्तियों को उदात्त। यदि यहाँ पर सप्तमी बहुवचन का ग्रहण ना करके प्रथमा का एकवचन ग्रहण कर लेते तो उस संदर्भ में उदाहरण दे रहे हैं। सप्तमी बहुवचनस्य अभावे प्रथमाया एकवचनम यदि गृह्येत तदा किं स्यात्, तदा अत्रापि प्रसज्येत, यतो हि प्रथमा एकवचने तु एकाच अस्ति। हरिषु ततः आगमिष्यति, तसु इति कुत्र? पूर्वम् अवलोकनीयम् अलम्, पृथक् सह अवलोकनीयम्। सुप्रता एकाच अस्ति न वा, पश्चात् टा तत्र स्वरः। केवलं तत्तु अवलोकनार्थं तद् उदाहरण रूपेण तत् स्थापितं कि सप्तमी बहुवचने एकाच शब्दो अस्ति न वा इति अवलोकनीयं। केचन शब्दा सप्तमी बहुवचने एकाच भवन्ति, केचन शब्दा अन्यत्रापि एकाच भवन्ति। यथा तृतीयायां राजसु शब्दः सप्तमी बहुवचने तो द्व्यच अस्ति, परं तृतीया विभक्तौ एकाच एव अस्ति, अल्लोपना इति लोपे सति एकाच एव जायते। तो विभिन्न स्थितया भवन्ति, विभिन्ना विभिन्ना स्थितया भवन्ति। तत्र एवमत्र विधीयते सप्तमी बहुवचने यदि एकाच अस्ति तस्मात् परात् तृतीया विभक्तिरुदात्ता भवति। अन्तोदात्ता दुत्तरपदा दन्यतरस्याम् अनित्यसमासे। एकाच इति वर्तते, तृतीयादि विभक्ति इति च नित्यशब्दः स्वर्यते। अस्य को अभिप्राय, नित्यशब्दः स्वर्यते? तेन को लाभ? अनुवृत्ति हो जाएगी, अधिकार हो जाएगा। अनुपस्थितः, अनुपस्थितः अस्ति। हाँ जी, भवान जहाँ पे नित्य शब्द स्वर्यते अनेन किं साध्यते? भवान जहाँ पे प्रथमाध्याय से द्वितीय पादेपि अयमेव शब्दः श्रुतः अस्ति अस्माभिः। प्रथमाध्याय से द्वितीय पादेपि गोस्त्रीयोपसर्जनस्य इत्यत्रापि स्त्री शब्दः स्वर्यते इति उक्तम्। अवगतम्? स्वर्यते इति स्वरित गुणयुक्तो अस्ति। स्वरितेन अधिकारावगतिर्भवति। अधिकारः शब्दस्य बहवः अर्थाः भवन्ति। मावासे त्रय अर्थाः निर्दिष्टाः सन्ति अधिकार शब्दस्य। अधिकं कार्यम्, अधिकः कारः, स्वरितेन अधिकारः। सूत्रस्य अनुवृत्ति कृतेपि अधिकार शब्दः प्रयुज्यते। यत् पदं स्वरित गुणयुक्तं भवति तस्य अधिकारः क्रियते, तस्य अनुवृत्तिर्भविष्यति, अनुवृत्ति भविष्यति। अपरः अर्थः अयमस्ति यत् यत् पदं स्वरित गुणयुक्तं भवति, यत् पदं स्वरित गुणयुक्तं भवति तत्र किं क्रियते? अपरः प्रकारः किमस्ति इति ज्ञापयामि। एकस्तु ज्ञायते एव, यथा अङ्गसिति स्वरित गुणयुक्तो भवति, तस्मात् सप्तम अध्यायपर्यन्तं तस्य अधिकारः भविष्यति।
संज्ञायाम् अस्ति, पदस्य अस्ति, हैं, और धातो अस्ति, प्रत्यय अस्ति, हैं, तद्धिता अस्ति, स्त्रियाम् अस्ति, तो एकं तदस्ति। अपरम् अधिकाररूपम् एतदस्ति यत्र क्वापि स्वरितगुणयुक्तो भवति, यथा अत्र नित्यशब्दः स्वर्यते तर्हि तदधिकारे गमिष्यामः। यत्र नित्यशब्दस्य अनुवृत्तिरस्ति, नित्यशब्दस्य अनुवृत्तिरस्ति, गोस्त्र्योरुपसर्जनस्य इत्यत्र स्त्रीशब्दः स्वर्यते, तेन स्त्रियां सूत्राधिकारस्थं कार्यं ग्रहीष्यामः। गोस्त्र्योरुपसर्जनस्य इत्यत्र स्त्रीशब्दः स्वर्यते, तेन कारणात् तत्र स्त्रियामिति सूत्रम् उपलक्ष्यते अनेन स्त्रीशब्देन। हाँ, अत्र स्त्रीशब्दस्य अग्रे अधिकारः अस्ति इति नास्ति, इत्येवं नास्ति। स्त्रीशब्दः स्वर्यते, स्त्रियामिति अधिकारे यद् अस्ति तद् गृह्यते। अत्रापि नित्यशब्दः स्वर्यते, नित्याधिकारविहितः समासः अत्र नित्यशब्देन गृह्यते। नित्याधिकारविहितः समासः गृह्यते, तस्य च निषेधः विधीयते। पर्युदस्यते माने निषिध्यते। अन्तोदात्ताद् उत्तरपदाद् अन्यतरस्याम् अनित्यसमासे नित्यसमासं वर्जयित्वा। नित्यं क्रीडा जीविका कुरुति प्रातः उपद्मतिं, तेन सूत्रेण यह समासो विधीयते तद्वर्ज्यते। किसी एक को कर देंगे, हाँ, किसी एक को कर देंगे। वो तो एक चिन्ह बना लिया उन्होंने, एक चिन्ह बना लिया, जैसे कि प्रत्यय के प्राय कोई कर दिया, आदि कोई कर दिया। जैसे यहाँ पर नित्य शब्द को स्वरित गुण युक्त रखा, तो इससे स्वरिताधिकार विहित जो समास है उसका निषेध होगा नित्य समास से कहने से। नित्य समास को छोड़ करके, नित्य समास वहाँ पर है दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में, उसको वर्जित करके, उसको छोड़ करके, नित्यम क्रीडा जीविकयो, उसको छोड़ करके ये सूत्र लगेगा। वो एक नित्य समास का वो एक प्रकार है, और दूसरा नित्य समास का प्रकार ये है कि वो नित्याधिकार विहित समास को नित्य समास कहते हैं। नित्य समास द्विप्रकारकं भवति, एकस्तु नित्याधिकार विहितः, अपरस्तु अश्वपद विग्रहो नित्य समासो भवति। अवगतं भो? नित्य समासस्य प्रकारद्वयं भवति। एकस्तु तत्र नित्याधिकारे विहितः समासो अस्ति, स नित्य समासः। नित्यं क्रीडा जीविकयो इत्येतस्मिन् अधिकारे यः समासो विधीयते स नित्य समासः। अपरश्च अश्वपद विग्रहो नित्य समासः। नित्याधिकार विहितः समासः अत्र गृह्यते। अनित्य समासे तद अधिकारं वर्जयित्वा, तद अधिकारे सूत्रम् एतत् कार्यं न करिष्यति। अनित्य समासे इति उक्तमस्ति। सूत्रस्य कार्यकरणाय नित्य समासः वर्जनीयो अस्ति, परिहातव्यो अस्ति। नित्य समासः वर्जनीयो अस्ति। यत्र यत्र नित्य समास प्राप्त अस्ति तत्र तत्र वर्जनम्। यत्र क्वापि नित्य समासः क्रियते, येषु स्थलेषु नित्य समासः क्रियते, तत्र इदं सूत्रं कार्यं न करिष्यति। अनित्य समासे इति निषेधः क्रियते, एतस्मात् कारणात् तत्र एतत् सूत्रं न करिष्यति कार्यम्। आधिक्येन नित्य समासः कुत्र उपलभ्यन्ते? एकस्तु अव्ययभावे भवति। अव्ययभावे? अव्ययीभावः। हाँ, अव्ययीभावः तदेव अस्ति। अव्ययीभाव समासे तो अश्वपद विग्रह नित्य समास अयम् अर्थो गृह्यते। तत्पुरुष समासे नित्यं क्रीडा जीविकयो गुदि प्रातः उपद्मतिं इत्येवमादीनि सूत्राणि नित्य समासेन गृह्यन्ते। अवगतं? किमुक्तं? किमुक्तं? नित्य एकस्तु अव्ययीभाव समासे अश्वपद। अश्वपद विग्रहो अनित्य समास इति नित्य शब्देन स्व अर्थः गृह्यते। अपरस्तु
ठीक है। तृतीयादि विभक्ति विकल्पेन उदात्ता भवति। यथा परम वाक् शब्दो अस्ति, परम वाक् शब्द समासः अस्ति, वाक् शब्देन सह परम शब्दस्य समासो अस्ति। सन महत् परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्यमानैः, पूज्यमान वाचिभिः सह सत् महत् परम उत्तम उत्कृष्ट इत्येमादयः शब्दाः समस्यन्ते। परम वाक् परमाचासो वाक् इति परम वाक्, परम वाक् उत्तरपद अस्ति अन्तोदात्तम्। अन्तोदात्तं कथम् अस्ति उत्तरपदं? कश्चित् एवं पृच्छेत्, एवं कश्चित् पृच्छेत् यत् परम वाक् इत्यत्र उत्तरपदम् अन्तोदात्तं कथम् अस्ति? वाक् शब्दः अत्र उत्तरपदम् अस्ति, उत्तरपदभूतो अस्ति, तस्य च अन्तोदात्तः अस्ति। केन सूत्रेण? परम वाक् इत्यत्र वाक् शब्दस्य अन्तोदात्तत्वम्। हाँ, समासस्य अन्तोदात्तत्वं भवति। ठीक है। परम वाचा तृतीयादौ विभक्ति अस्य उदात्तत्वं न भविष्यति, एवं स्वरो भविष्यति। परम वाचा इत्यत्र कथं स्वरः अस्ति? नित्य शब्दः स्वरिते ते नित्याधिकार विहितः समासः परिदृश्यते, तस्य निषेधः अस्ति। नित्याधिकार विहित समासः अत्र परम वाक् इत्यत्र नास्ति। अत्र तु सन महत् परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्यमाने इत्यनेन स्वरः विहितो अस्ति। नित्यं क्रीडा जीवकुति प्रादाय इत्यनेन सूत्रेण नित्यसमासः नास्ति। उत्तरपदम् अन्तोदात्तम् एकाच्च, उत्तरपद अन्तोदात्त एकाच्च, तस्मात् परा तृतीयादि विभक्ति अन्यतरस्याम् उदात्ता भवति। यदा अयम् आ इत्येतत् उदात्तत्वं भजते तदा अयं स्वरः निवृत्तो भविष्यति। कथं? केन कारणेन? सतिशेष स्वरो बलनान्। यदा अयम् उदात्तत्वं भजते तदा अस्य उदात्तत्वता अपगता भवति। शिष्टः स्वरः सति, एकस्मिन् स्वरे सति अपरः स्वरः यदा प्राप्नोति स स्वरो बलीयान् भवति। उदात्तं भवति अनुदात्तं पदम् एकवर्जम्। सिद्धया अपि स्वरसिद्धया भवन्ति, रूपसिद्धया। यथा उपरि त्वया इति बहुशः अस्माभिः व्याख्यातमस्ति। युष्मदग्रेट्टा किं करिष्यति? त्वया निष्पादयितुं, त्वया इत्येतत् पदं निष्पादयितुं किं करिष्यति? त्वमावेकवचने त्वमावेकवचनाग्रे किं करिष्यति? त्वादेशे कुत्र स्थास्यति? अनेकाल्सित् सर्वस्य इति प्राप्नोति। मपर्यन्तस्य त्वयादेशाग्रे अग्रे किं करिष्यति? त्वया योचि अच के परते यकारादेश। ठीक है। तो त्वया इत्यत्र का स्वर प्रातिपदिक फिट स्वरेण अन्तोदात्त अस्ति युष्मद् शब्द। परम त्वचा, परम वाचा, परम त्वचा, परम त्वचे विकल्पेन अस्ति। विकल्पेन यदा क्रियते तदा पाक्षिकस्वरः किं भविष्यति? यथा परम वाचा पाक्षिकस्वरः किं भविष्यति? तृतीयादि विभक्ति यदा उदात्ता न भवति तदा अयमेव उदात्तत्वं भजते। उदात्तानुदात्तस्वरिता अयं स्वरः भविष्यति। यदा विभक्ति उदात्ता न भवति तदा समासान्तोदात्तत्वम् एव अवतिष्ठते।
क्या नहीं, ये तो दो, ये कह रहे हैं ना विकल्प से होता है कार्य, तो दो तो बनने ही, जब विकल्प कह रहे हैं। यदा विकल्पम विदधाति तदा स्वरद्वयम एव भविष्यति। अंधोदात्तादिति किम अवाचा सुवाचा तत्पुरुषोयम। किमस्ति? अंतोदात्तादिति किम अवाचा सुवाचा। अंतोदात्तम नास्ति, अत्र तु पूर्वपदम उदात्तम अस्ति। अ को उदात्त किससे होगा? तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया सप्तमी उपमान अव्यय द्वितीया कृत्ता। तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया सप्तमी उपमान अव्यय द्वितीया कृत्या उदात्तम भवति। तत्पुरुषोयम, तत्पुरुषे लिखा ही है, पूर्व पद प्रकृति स्वर हो गया, इस तरह से स्वर होगा। पूर्व पद प्रकृति स्वर, तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया सप्तमी उपमान अव्यय द्वितीया कृत्ता पूर्व पद प्रकृति स्वर भविष्यति। उत्तरपद ग्रहणम एकास्त्वेन उत्तरपदम विशेषयितुम अन्यथा ही समास विशेषणम एतत् स्यात्। उत्तरपद क्यों किया? एकास्त्वेन उत्तरपदम विशेषयितुम, एकाच रूप से उत्तरपद को विशेषित कर रहे हैं। उत्तरपद जो एकाच, एकाच भी और उत्तरपद दोनों एक साथ देख रहे हैं। उत्तरपद एकाच और अंतोदात्त भी देख रहे हैं शब्द को। नित्य समासाद अन्यत्र अनित्य समासेद उत्तरपदम अंतोदात्तम एकाच। उत्तरपद हो, अंतोदात्त हो और एकाच हो, तभी सूत्र कार्य करता है। तदा सूत्र में तत् स्वकीयम कार्यम विदधाति। उत्तर पद ग्रहणम एकास्त्वेन उत्तरपदम विशेषयितुम अन्यथा ही समास विशेषणम स्यात्। यदि उत्तरपद ग्रहणम न क्रियेत तदा समास विशेषणम एतत् स्यात्। किम एतत् समास विशेषणम स्यात्? सूत्रार्थः किम भवेत्? एवं सूत्रार्थो भवेत् अंतोदात्तात् अन्यतरस्याम अनित्य समासे तृतीयादि विभक्ति उदात्ता भवति। सूत्रार्थ है एवं स्यात् अंतोदात्त से परे तृतीयादि विभक्ति उदात्त होती है। जैसे कुत्ते की ऊर्क, सुन ऊर्क इति कुत्ते की ऊर्जा, स्व स्वन शब्द है, ऊर्ज शब्द है प्रथमा विभक्ति में। न लोपा प्रातिपदिकान्तस्य। अ और ऊ को स्वोर्ज, यहीं पर ये विधि हो पाएगी। आगे टा, टा का आ, सुन ऊर्क सोर्जा इत्यत्रे वयम विधि स्यात्। क्या कर रहे हो? यहीं पर ये सूत्र अपना कार्य कर पाएगा। हैं? वो तो प्रथमा में ऊर्क बनता है ना, जैसे वाच शब्द का वाक बनता है, तथा ऊर्ज शब्द से प्रथमायाम ऊर्क इति भवति। सुन ऊर्क सोर्क तृतीयायाम सोर्जा इत्यत्रैव अयं विधि स्यात्। यतो हि समासो अत्र अंतोदात्तो अस्ति। यदा समास विशेषणम् एतत् स्यात् तद् व्याख्याने इत्युक्ते सूत्रस्य अर्थे समासस्य व्याख्यानं न कृतवन्तः, कथम् एकदा पुनः अर्थं भवन्तः? किम अंतोदात्तात् उत्तरपद ग्रहणं न स्यात् तदा अंतोदात्तात्, अंतोदात्त शब्दो अस्ति, समासत्वात् समासस्य अंतोदात्तम् अस्ति, समासात् परम, व्याख्याने समासात् परम् इति वक्तव्यम्। हाँ, समास से परे। उत्तरपद ग्रहणम एकास्त्वेन उत्तरपदम विशेषयितुम, एकास्त्वेन उत्तरपदम विशेषयितुम अत्र उत्तरपद ग्रहणम कृतम अस्ति। अन्यथा समास विशेषणम स्यात्। किम स्यात् समास विशेषणम? समास विशेषणम एतत् स्यात्। एतत् शब्देन किं गृह्यते? यदि उत्तरपद ग्रहणम न स्यात् तदा एकाच ग्रहणम समास विशेषणम स्यात्। एकाच ग्रहणम, एकाच ग्रहणम समास विशेषणम स्यात्।
यहाँ जो ये लिखा है ना एतत्, एतत् इति एकाच ग्रहणम। एकाच ग्रहण जो है समास का विशेषण हो जाएगा, और समास का विशेषण जब होगा तो सुन ऊर्क सोर्ज, सोर्ज शब्द संपत्स्यते, ततश्च अंतोदात्तात् विकल्पेन तृतीया विभक्तिरुदात्ता भवति, अत्रैव एवं विधेषु स्थलेषु एव सूत्र प्रवृत्ति स्यात्। ये समास रूपेण अंतोदात्ता सन्ति तत्र तृतीया विभक्ति उदात्ता भवेत्। सर्वत्र कार्यं न कुर्यात्, सूत्रमिदं सर्वत्र कार्यं न कुर्यात्। सम्प्रति तु किं भवति, उत्तरपद अंतोदात्तत्वं दृश्यते, उत्तरपदं यत्र अंतोदात्तम् अस्ति तद् अवलोक्यते। यदि उत्तरपद ग्रहणं न कुर्यात्, समासे उत्तरपदं तस्मात् परे, समासे उत्तरपदम् अस्ति सोर्ज, उत्तरपदम समासे उत्तरपदम, यदि उत्तरपद समासम उत्तरपदम, अत्र समासो उत्तरपद रूपम नास्ति। अवाच इत्यत्र तु प्रत्युदाहरणम् अस्ति, अंतोदात्तम् अस्ति एव न, अत्र तु पूर्वपदम् अंतोदात्तम् अस्ति, तत्पुरुषे तुल्यार्थ इति सूत्रेण। उत्तरपद ग्रहणम एकास्त्वेन उत्तरपदम विशेषयितुम, एकास्त्वेन उत्तरपद पदम विशेषयितुम उत्तरपद ग्रहणम कृतम, अन्यथा ही समास विशेषणम एतत् स्यात्। एतत् एकाच ग्रहणम समास विशेषणम स्यात्। एकाच जो समास तो सुना ऊर्क सोर्जा इत्यत्रैव अयम विधि स्यात्, यहीं पर यह सूत्र का कार्य हो पाएगा। समास में जो अंतोदात्त, समासे या अंतोदात्तः तस्मात् परा तृतीया विभक्ति उदात्ता भवति। हैं अनित्य समासे इति किम्? अनित्य समासे इति किम्? अग्निचिता सोमसुता, अग्निचित इति उपपदमतिं समासः क्रियते हैं। अनित्य समासे इति न स्यात्, उपपदमतिं इत्येवं नित्याधिकारे समासो विधीयते, तत्र गतिकारकोपपदात् कृत उत्तरपद प्रकृति स्वरेण चित् शब्द उदात्त, चित् शब्द उदात्तो अस्ति, आगे टा अस्ति। अनित्य समासे अयं समासस्तु नित्य समासो अस्ति। कथं? नित्यं क्रीडा जीविकयो, नित्य शब्द से अधिकारो अस्ति उपपदमतिं इत्यत्र उपपदमतिं इति अग्नौ चे, अग्नि उपपदे चिनोते धातु क्विप् प्रत्ययो भवति, तर्हि अत्र नित्य समासः अस्ति। उपपदमतिं इति सूत्रेण यः समासः क्रियते स नित्य समासो अस्ति, तस्माद् अत्र सूत्रं न प्रवर्तिष्यते। गतिकारकोपदात् कृदन्त उत्तरपद प्रकृति स्वरो अस्ति। अत्र गतिकारकोपदात् कृत, गते परम कारकात् परम उपपदात् परम गतिकारकोपदात् कृदन्तम् उत्तरपद प्रकृति स्वरं भवति। गतिकारकोपदात् इति एतत् सूत्रं न स्यात्, तथा किं स्वरः अग्नौ चिनोति, किं स्यात्? उत्तरपद प्रकृति स्वर होता है। प्रकृति स्वर किम अस्ति? धातु अंतोदात्तत्वम्, क्विबन्तो धातुत्वं न जाति, धातु अंतोदात्तत्वम्, अत्र चि इत्येतस्य उदात्तत्वम् अस्ति। अग्निचिता यस्तु विग्रह भावे नित्य समासः भवते विकल्पा, यस्य अश्वपद विग्रहो भवति सोपि नित्य समासो भवति,
अथ च यस्य विग्रह न क्रियते सोपि नित्य समासो भवति। अवाचा ब्राह्मणेन सुवाचा ब्राह्मणेन बहुव्रीहि नैशुभ्यम् इति उत्तरपदन्तोदात्तत्वं भवति। विग्रह भावे नित्य समासः यथा अवाचा इति अस्ति। अवाच विग्रह भावे नित्य समासस्तु अत्रापि अस्ति, परं पुनरपि सूत्रमिदं प्रवर्तते एव। अनित्य समासः एव अस्ति। विग्रह भावे नित्य समासः अस्ति, तत्रापि अनित्य समासः एव अस्ति। अत्र अस्माभिः विग्रहो न क्रियते। हाँ, साक्षात् अवाच इति शब्दः। विग्रह भावेन यः समासो अस्ति सोपि अनित्य समासः एव अस्ति। अनेन सूत्रेण कार्यं कर्तव्यं च स करोति। नित्य शब्दस्य विशेषार्थः गृहीतः। कः विशेषो अर्थः गृहीतः? नित्य शब्दः यत्र स्वरित भूतो अस्ति तैव परिहीयते, स एव परित्यज्यते अनित्य समासे। नित्य समासं वर्जयित्वा एतद् यदुच्यते तद् नित्य समासः कुत्रत्यः नित्य समासः गृह्यते? नित्यं क्रीडा जीविकयोः उपद्मतिं कुगति प्रादः इत्येवमादीनि सूत्राणि नित्य समासेन गृह्यन्ते। तो अवाचा ब्राह्मणेन अत्र वैकल्पिकः स्वरो भविष्यति। कः स्वरो? अवाचा इति एकदा आ इत्यस्य उदात्तत्वम्, अपरस्मिन् पक्षे समासस्य अन्तोदात्तं भवति, तदेव अवस्थास्यते। समासस्य अन्तोदात्तत्वम् एतदेव अवस्थास्यते। एवं स्वरो भविष्यति। अवगतम्? एकदा वा इत्यस्य उदात्तत्वम्, एकदा च इत्यस्य उदात्तत्वम्। सुवाचा ब्राह्मणेन इत्यत्रापि एवमेव। एकम् उदाहरणं दत्तम्, उदाहरणद्वयं दातव्यं भवति। सुवाचा पक्ष में सुवाचा ब्राह्मणेन सुवाचा, सुवाचा अंतोदात्ता एकदा मध्योदात्ता है। अंचे छंदस सर्वनाम स्थानम। अंचे परा सर्वनाम स्थान व्यक्ति उदात्त भवति छंदसी विषय। इंद्रो दधीचो अस्थिभि जघान नव तिर्नव। हैं? इंद्र ने दधीच की हड्डियों से जो 99 शत्रु थे उनको मार डाला, क्योंकि वो तो शतक्रतु है। हैं? ध्यान युक्त दधीच, दध्यंग ध्यान मग्न भवति। जो ध्यानमग्न है ना इंद्र, ध्यानमग्न इंद्र ने अपने संकल्प शक्ति, विचार, ज्ञान इसको हड्डी बना करके और आसुरी शक्तियों का संहार किया। इंद्रो दधीच अस्थिभि हैं किं वो कथा तो था पौराणिक है, तो भिन्न रूपेण स्वीक्रियते सा खण्डा वार्ता वैदिक स्वरूपेण सम्यक्। इंद्रो दधीच अस्ति स इति पूर्वपदन्तोदात्तत्वं प्राप्तम्। दधीच, दधि अंचति अंच क्विन सर्वपारिलोप अनित नामलुब्धाय किंगति अच दधित गस षष्ठी विभक्ति है। ठीक है।
इसके पर रहते अच है, अंचु के आकार का लोप हो जाता है भय संज्ञा में। भस्य प्रकरणे इदं सूत्रमस्ति, अच इति अंचु अकारस्य लोपो भवति। पुनः चौ यत्र आकार नकारे लोपो अस्ति तत्र पूर्वपदस्य दीर्घो भवति, दधि। षष्ठ अध्याये तृतीय पादे चौ इति पूर्वपदस्य दीर्घ क्रियते। और चौ एकं सूत्रमस्ति तत्र, प्रथम षष्ठ अध्यायस्य प्रथमे पादे। तत् किं जातम्? अन्तोदात्तत्वं क्रियते। कुत्र अन्तोदात्तत्वम्? अत्र। अवगतम्? पूर्वपदम् अन्तोदात्तम्। पुनः अंचे परा सर्वनाम स्थान विभक्ति उदात्त भवति। अंचु से परे असर्वनाम स्थान विभक्ति उदात्त होती है। सतिशिष्ट स्वरो बलियान। असर्वनाम स्थान विभक्ति। चौति पूर्वपद अंतोदात्तम प्राप्तम एतद् उदात्तम विहितम प्राप्तम विहितम सतिशिष्ट स्वरो बलियान। तर्हि अयं स्वरः साधयिष्यते। अवगतम्? तृतीयादिति वर्तमाने शशोपि परिग्रहार्थम असर्वनाम स्थानम इति उक्तम्। तृतीयादि वर्तमानम् अस्ति, पुनरपि असर्वनाम स्थान विभक्ति इति उक्तम्। यतोहि सुऔजसाम् शशो ग्रहणार्थम्। इहापि यथा स्यात् प्रतीचो बाहुन् प्रतिभङ्ध्येषाम्। इन्द्रसूक्तस्य मन्त्राः सन्ति। प्रतीचो बाहुन् प्रतिभङ्ध्येषाम्, इनके जो प्रतीच बाहु थे उनको तोड़ फोड़ डाला। प्रतिभङ्धि तोड़ो, प्रतिभङ्धि। भनक्तु भङ्क्तात् भङ्क्तं भञ्जन्तु, भङ्धि भङ्क्तात् भङ्क्तं भञ्ज। भङ्धि भङ्क्तात् भङ्क्तं भङ्क्त, भनजानि भनजाव भनजाम। प्रतिभङ्धि मध्यम पुरुष एक वचने। अवगतम्? प्रतीचो बाहुन् द्वितीय बहुवचने अस्ति प्रतीचो। इहापि यथा स्यात्। तृतीयादि वर्तमाने शशोपि परिग्रहार्थम् असर्वनाम स्थान ग्रहणम्। पश्चिम बाहु को, पश्चिम जो बाहु है, भुजाएं, तो पूर्वेण तुल्यम अस्ति। यह भी यथा स्यात्। प्रतीच शब्दस्य स्वर किं भविष्यति? च इति उदात्तं भविष्यति। असर्वनाम स्थान विभक्ति उदात्ता भवति। अवगतम्? ससोपि ग्रहणार्थम्। अन्यथा प्रतीच शब्दे अत्र अकारस्य अच इति लोप, नकारस्य अनिदिताम् लोपदायक अंगति। ऊढिदं पदाद्य पुम्रै दुभ्य, ऊठ इदं पदादि अप पुम रई दिव इतेतेभ्यः सर्वनाम स्थान विभक्ति उदात्ता भवति। पृष्ठो वा, पृष्ठं वहति पृष्ठो वा, छंसि च वहश्च इति ण्वी प्रत्ययो अस्ति। तत्र ण्वी प्रत्यय सति अतोपधाय इति वृद्धि। पुनः पृष्ठवाह किमस्ति? पृष्ठवाह, अग्रे शश। ऊठ इति लेखनीयम्, उठ इति लिखितम्।
वः ऊठ् इति संप्रसारणं भविष्यति। वकारस्य इगिण संप्रसारणम् आ है, पुनः संप्रसारणाच्च पूर्वरूप, पुनः एत्ते धत्यूट्सु पृष्ठौः असरणां स्थान विभक्ति उदात्त भवति। एतद् उदात्तं जातं अस् पृष्ठौ वा इति पृष्ठौ ह एतद् उदात्तम्। अवगतम्? ऊठी उपदा ग्रहणं कर्तव्यम्। इमाभूताक्षद्युवा ऊठ विषय उपधा ग्रहणं कर्तव्यम्। उपधा भूत ऊठ स्यात्। अक्षद्युवा अक्षैर्दिव्यति। दिव धातो क्विप् प्रत्यये लोपः छोषुडन्नास्के च इको एणचि आ अत्र एतत् सूत्रकार्यं न भविष्यति। उपधा ग्रहणं कर्तव्यम्। अक्षद्युवा कृदुत्तरपद प्रकृति स्वर एव भविष्यति। कृदुत्तरपद प्रकृति स्वर अत्र उदात्तत्वं भविष्यति। एतद् अनुदात्तम् अस्ति। पुनः किं भविष्यति? उवङ्गादेशः। उवङ्गादेशो भविष्यति। अक्षद्युवा धातु क्विबन्तो धातुत्वं न जहाति। अक्षद्युवा अयं स्वरः भविष्यति। पुनः एतदेव दत्तं स्यात्। अक्षद्युवा इदम् आभ्याम् एभ्यन्तो दत्तात् इति अधिकारात् अन्वादेशे न भवति। यदा अन्वादेशो भवति तदा अथो आभ्यां निपुणम् अधीतम्। आभ्याम् इति एभि आभ्याम् इदम से परे तृतीयादि विभक्ति, इदम शब्दात् परे तृतीयादि विभक्ति उदात्ता आभ्याम। भ्याम तु अनुदात्त आसीत्, उदात्त वीत। इदम शब्दात् आभ्याम कथं भवति? हलिलोप। त्यदादि नाम आकारादेश। अतोगणे पर रूप हलिलोप। हलादो विभक्तो इदम शब्द के इद भाग का लोप। इद भागस्य लोपो भवति। अकार अवशिष्टा सुपीच इति दीर्घ तृतीयादि विभक्ति उदात्ता जाता। अंतोदात्ता अधिकारात् अन्वादेश न भवति। अथो आभ्याम आभ्यामिति अन्वादेशे तु उभयम् अनुदात्तम् एव भवति। अंतोदात्त अधिकारात् अन्वादेशे न भवति। ऊडिदं पदाद्य पुंब्रै दुभ्य। तो इस सूत्र में ये ऊठ इनसे परे असर्वनाम स्थान विभक्ति उदात्त होती है। पृष्ठोः ऊठी उपधा ग्रहणम कर्तव्यम। क्योंकि ऊठ दो प्रकार का मिलेगा। उपधाभूत ऊठ, जैसे पृष्ठ वाह, वाह ऊठ संप्रसारण हो गया तो ऊह बन गया ना, तो ये तो उपधा में ऊठ है। उपधाभूत जो ऊठ है वो लेना चाहिए, ना कि अंतिम वर्ण के स्थान में भी ऊठ हो जाता है दिव धातु को। यथा अक्षैर दिव्यति अक्ष द्यू भवति। अत्र दिव धातो वकारस्य स्थाने ऊठ आदेशो भूत। अक्ष द्यू शब्दात् तृतीयायां विभक्तो उवङ्गादेशे सति अक्ष द्युवा अक्ष द्युवे इति भवति। पंचमी निर्देशात् अन्त्यस्यैव ग्रहणे प्राप्ते वचनम्। यथा पृष्ठोः
पृष्ठ ऊह ट। ऊठ से परे, ऊठ से परे असर्वनाम स्थान विभक्ति उदात्त होती है तो अक्ष द्यू, यहीं पर प्राप्त होता था, यहां पर प्राप्त नहीं होता था। तो ये तो अनिष्ट स्थल है और ये इष्ट स्थल है, तो इसको कहते हैं अनिष्टम च प्राप्नोति इष्टम च न सिद्ध्यति। अनिष्ट स्थले तु सूत्रम कार्यम कुर्वाणम अभूत, इष्ट स्थले च स्वकीयम कार्यम न कर्तुम अर्हति स्म। ऊठ से परे, अत्र तु हकारस्य व्यवधानम आगतम। ऊठ परंतु एतदेव स्थलम अस्ति, उपधाभूत यत्र ऊठ अस्ति तत्र तु हकारस्य व्यवधानं भविष्यति इति कृत्वा तत्र न प्राप्नोति स्म। वार्तिक कारेण उच्यते ऊठी उपधा ग्रहणं कर्तव्यम्। उपधाभूत या ऊठ भवति तत्र असर्वनाम स्थान विभक्ति उदात्ता भवति, न तु अन्त्यस्थले यत्र ऊठ अन्ते विद्यते अन्ते तिष्ठति तस्मात् परम असर्वनाम स्थान विभक्ति उदात्ता न भवति। अवगतम्? कृद उत्तर पद प्रकृति स्वरेण अत्र द्यु इत्येव उदात्तः अस्ति। गति कारक उपपदात् परम कृदंतम उत्तर पदम प्रकृति स्वरम लभते। इदम आभ्याम एवि अंतोदात्तात् इति अधिकारात् अन्वादेशे न भवति, अथो आभ्याम निपुणम अधीतम। आभ्याम अत्र अन्वादेश विषयो अस्ति, तो अंतोदात्तः इति अधिकारात्। को अत्र हेतु अंतोदात्तात्। अन्वादेश स्थले तु अनुदात्तम एव भवति। इद्मोन्वादेशयास् अनुदात्तस्तृतीयादौ अंतोदात्तम न लब्धुं शक्यते। अन्वादेश प्रसंगे अनुदात्तम एव भवति, तो अंतोदात्तात् इति अधिकारात् अन्वादेशे न भवति, अथवा अभ्याम निपुणम अधीतम। सर्वानुदात्तो भवति तत्र तु। अशादेशो अनुदात्तः, सुप् प्रत्ययोपि अनुदात्तो सुप्पितौ इति अनुदात्तः भवति। पदादय पदन्नो मास् इत्येवमादय निष्पर्यन्ताय गृह्यन्ते। निपदश्चतुरो जहि या दतो धावति। अत्र असर्वनाम स्थान विभक्ति उदात्ता। असन प्रवृत्तिभ्यो विभक्तिर अनुदात्ता एव भवति। असन प्रवृत्ति ये शब्द प्रवृत्तया ये शब्दाः सन्ति तत्र तु विभक्ति अनुदात्ता एव भवति। ग्रीवायां बद्धो अपि कक्ष आसनी, अपि कक्ष इति स्यात्। अक आसनी इति रूपमस्ति। ग्रीवायां बद्धो अपि अक आसनी इति श्रूयते। कक्ष आसनी, आसनी इत्यत्र कः स्वरो भविष्यति? आसन। गी। असन प्रवृत्तिभ्यः अनुदात्ता, विभक्ति अनुदात्ता एव भवति। विभक्ति अनुदात्ता एतत् एवं स्वरो भविष्यति। प्रत्युदाहरणं दीयते। असन प्रवृत्तियो विभक्ति अनुदात्ता एव भवति। अत्र योजक चिह्नं स्यात् अथवा पूर्णविरामः अस्ति, एवं स्यात्। असन प्रवृत्तिभ्यो विभक्ति अनुदात्ता एव भवति, योजक चिह्नम्। यतोहि असन प्रवृत्तिभ्यो अत्र आसनी इति ग्रीवायां बद्धो तत् सूत्रमस्ति। पदादि पदादि पदन्नो मास् ऋन्निस्पर्यन्ता गृह्यन्ते। पदन्नो मास् ऋन्निस्। असन, असन प्रवृत्तियो विभक्ति अनुदात्ता एव भवति। प्रत्युदाहरण स्थलं दर्शयति। यदुक्तं पदन्नो मास् इत्येवमादयो निष्पर्यन्ता इह गृह्यन्ते तस्यैव प्रत्युदाहरण स्थलं दर्शयति। पदादया के गृह्यन्ते? पदन्नो मास् सूत्रस्था
निष्पर्यन्ता गृह्यन्ते ततो अग्रे असन प्रवृत्तया तत्र एतत् सूत्रं कार्यं न करोति तत्र तु विभक्ति अनुदात्ता एव भवति। यथा ग्रीवायां बद्धो अपि कक्षासनि अनुदात्ता एव भवति अस्मात् अग्रे एतत् स्यात् योजक चिह्नं स्यात्। अवगतम्? ग्रीवायां बद्धो अपकक्ष आसनि आसन आदेशो भवति। ग्रीवायां बद्धो अपि कक्ष आसनि असन प्रवृत्तिभ्यो विभक्ति अनुदात्ता एव भवति। तत्र पदन्नोमास ऋन्निस्सन् निष्पर्यन्ता तु पदादया सन्ति ततो अग्रे एतत् सूत्रं कार्यं न करिष्यति। यदि एतद् वचनं नोच्येत् निष्पर्यन्ता इह गृह्यन्ते एतत् नोच्येत् तर्हि सर्वेषु उदाहरणेषु पदन्नोमास इति सूत्रेण यत्र आदेशान् तत् सूत्रं विदधाति तत् सर्वत्रापि विभक्तिम् उदात्तं कुर्यात्। तो अत्र अग्रे मत्स्यं नदीनं मत्स्यं नदीन उदनी क्षीयन्तम्। उदनी इति उदाहरणम् अस्ति। नदीन इति अशुद्धं लिखितमस्ति मम पुस्तके एवं लेखनीयम्। एवमस्ति दीने उदनी क्षीयन्तम मत्स्यमिव। दीन उदक में निवास कर रहे हुए मछली की तरह मैं छटपटा रहा हूँ। हैं? यत्र जलम न्यूनम भवति। तो यहाँ उदनी इत्यत्र उदन शब्दान्तो धातो भविष्यति विभक्ति उदात्ता न भविष्यति। अपः पश्यद्भि पश्यत्र विभक्ति उदात्ता जाता। पुंस पुंभ्यां पुंभी। पुंस शब्द कथं सिद्ध्यति? कश्चित् अस्ति पुंस भ्याम पुंभ्यां कथं भवति? पुंभ्याम इति शब्द कथं सिद्ध्यति? पुनः भवान् एवं किमर्थं कथयति न भवितुमर्हति? रई राया पस्य राभ्यां राभि दिवा पस्य दिवा दिवे अष्टनो दीर्घात्। अष्टनो दीर्घान्ताद् सर्वनाम स्थान विभक्ति उदात्ता भवति। अष्टाभि अष्टन् भिस् अष्टना विभक्तो इति आकारादेशः। अष्टनो दीर्घान्तात् सर्वनाम स्थान विभक्ति उदात्ता भवति। अष्टाभि अष्टाभ्य अष्टासु घृतादि पाठात् अष्टन् शब्दो अन्तोदात्ता तत्र झल्युपोत्तमम् इति एतस्य अपवादो विभक्तेरे उदात्तत्वं विधीयते। अष्टन् शब्द अन्तोदात्तो अस्ति घृतादीनां च इति अनेन सूत्रेण झल्युपोत्तमम् इत्येतस्य अपवादो विभक्तेरुदात्तत्वं विधीयते। झल्युपोत्तमम् इति झलादौ विभक्तौ उपोत्तमम् उदात्तं भवति। उपोत्तमं किमस्ति अत्र? अष्टाभ्य इत्यत्र झलादौ विभक्तौ उपोत्तमस्य उदात्तं भवति। तो घृतादित्वात् अष्टन् शब्दो अन्तोदात्तो अस्ति। तत्र झल्युपोत्तमम् एकं सूत्रम् अस्ति। तस्य अपवादभूतमिदं सूत्रं विभक्तेर् उदात्तत्वं करोति। विभक्तिम् उदात्तां करोति। षट् त्रि चतुर्भ्यो हलादि झल्युपोत्तमम्
षट् त्रि चतुर्भ्यः या झलादि विभक्ति तदन्ते पदे उपोत्तम उदात्तं भवति। या झलादि विभक्तिरस्ति तदंत पद में सौवर्य सप्तम्या तदंत सप्तम्या। स्वर प्रकरण में स्वर प्रकरणे या विभक्तया सन्ति सप्तमी विभक्तया तत्र तदंत सप्तम्या भवन्ति। यथा षट् चतुर्भ्यः परम यद झलादि, षट् चतुर से उत्तर जो झलादि प्रत्यय, तदंते पदे उपोत्तम उदात्तम भवति। तदंत पद में उपोत्तम मानेंगे तो ता को उदात्त पाता था, अंतिम को उत्तम कहते हैं, उससे समीप उपोत्तम होता है। तो टा इत्येतस्य उदात्तम प्राप्नोति विभक्तेर उदात्तत्वं विधीयते। विभक्ति उदात्ता कृता अयम स्वर हो जाता। अष्टासु अष्टाभ्यां यदि एतत् सूत्रम न स्यात् झल्युपोत्तमं षट् त्रि चतुर्भ्यः, षट् संज्ञको अस्ति अष्टन् शब्द, झलादि विभक्तिरस्ति, उपोत्तमस्य उदात्तत्वं प्राप्नोति। उपोत्तम ता इत्येतस्य। दीर्घादिति किम् अष्टसु प्रक्रमेषु ब्राह्मणो अग्नीनादधीत्। 8 प्रक्रमों के पूरा होने पर ब्राह्मण अग्नियों का आधान करे। तो अष्टसु अत्र झल्युपोत्तमम् इत्येतत् एव सूत्रं प्रवर्तिष्यते। अष्टसु एवं भूतं स्वर अवस्थास्यते। अवगतम्? अष्टसु इदमेव दीर्घृणम् अष्टना, इदमेव दीर्घग्रहणम् अष्टना आत्विकल्पं ज्ञापयति। कृतात्वस्य च षट् संज्ञां ज्ञापयति। अष्टनो दीर्घादित्यत्र यद् दीर्घग्रहणम् अस्ति तत् अष्टना आत्विकल्पं ज्ञापयति। कृतात्वस्य च षट् संज्ञां ज्ञापयति। ज्ञापक द्वयम् अत्र निस्सरति। इदमेव दीर्घग्रहणम् अष्टना आत्विकल्पं ज्ञापयति। कृतात्वस्य च षट् संज्ञां ज्ञापयति। अन्यथा आत्वपक्षे सावकाशो अष्टना स्वर परत्वाद् अनात्वपक्षे षट् स्वरेण बाधिष्यते। किं दीर्घग्रहणेन? दीर्घग्रहणेन एतद् ज्ञापक द्वयं सिद्ध्यति। अत्र कथं सिद्ध्यति? अष्टना दीर्घग्रहणस्य एतत् प्रयोजनमस्ति। अष्टसु अस्मिन् उदाहरणे एतत् सूत्रं कार्यं न कुर्यात्। अष्टसु एतस्मिन् उदाहरणे सूत्रम् एतत् स्वकीयं कार्यं मा कार्षीत्। एतत् दीर्घग्रहणस्य प्रयोजनमस्ति। यदि नित्यमेव आत्वं भवेत्, अष्टासु इत्येतदेव रूपं प्राप्येत, एकमेव रूपं यदि स्यात्, आत्वपक्षे इदमेव दीर्घगणम् अष्टना आत्विकल्पं ज्ञापयति। अन्यथा आत्वपक्षे सावकाशो अष्टना स्वर परत्वाद् अनात्वपक्षे षट् स्वरेण बाधिष्यते। इदमेव दीर्घगणम् अष्टना आत्विकल्पं ज्ञापयति। कृतात्वस्य च षट् संज्ञां ज्ञापयति। अन्यथा आत्वपक्षे सावकाशो अष्टना स्वर परत्वाद् अनात्वपक्षे षट् स्वरेण बाधिष्यते। किम दीर्घग्रहणेन? आत्वा भाव पक्षेम स्वरो मा भूत एतदर्थम दीर्घग्रहणम्। आत्वा भाव पक्षे अयम स्वरो मा भूत, आत्वा भाव पक्षे अयम स्वरो मा भूत। यदि च कृतात्वस्य अष्टना षट् संज्ञा न स्यात् एवं विचार कर्तव्य। कृतात्वस्य अष्टना यदि षट् संज्ञा न स्यात्, अष्टासु इत्यत्र यदि षट् संज्ञा न स्यात्, कृतात्वस्य अष्टना संज्ञा न स्यात्, तदा आत्वपक्षे सावकाशम् अष्टना स्वरम्, अनात्वपक्षे षट् संज्ञायां सत्वाम्। अत्र तु षट् संज्ञा भवति अष्टन्। अनात्वपक्षे षट् संज्ञायां सत्यां झल्युपोत्तमं षट् स्वर परत्वाद् बाधिष्यते। झल्युपोत्तमम् इत्यत्र षट् त्रि चतुर्भ्यः इत्येतद् अनुवर्तते।
झल्युपोत्तम 180 तत्र षट् त्रि चतुर्भ्य इति अनुवर्तते। हाँ? तो दीर्घ्रणम अनर्थकम कथम भवति एतद् अस्माभिः साधनीयम् अस्ति, अस्माभिः अवलोकनीयम् अस्ति। दीर्घ्रणम अनर्थकम कथम अस्ति? यदि च कृतात्वस्य षट् संज्ञा न स्यात्, कृतात्वस्य षट् संज्ञा न भवेत् तर्हि दीर्घ्रणम व्यर्थम जायते। कृतात्वस्य षट् संज्ञा यदि न स्यात् तदा दीर्घ्रणस्य नास्ति आवश्यकता। अत्र कथम? अनात्वपक्षे षट् स्वरः परत्वाद् इमं स्वरं बाधिष्यते, दीर्घात् अष्टना स्वरं बाधिष्यते। परत्वाद् अष्टना स्वरं षट् स्वरः बाधिष्यते। यदि अनात्वपक्षे एव षट् संज्ञा भवेत्